Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Banchipin kan mau hang ni la ple perda ya uni umat sa nam jong GN Bawri hakash phautre ulber arajar phaulai hakajing shisha la thmuan ple hakaling kho sngi kha ka bashis pas nam hinrei kajing khangdam naga khlam COVID-19 klapin sa teng yakakam la shis nam mentapat la don gibo ut bagani kala pinwet yikinong leit nangwan naga daw be ka Lynti yat breu la de ka footpath la ker kut no bagi bru ki habanyat na surok kali Ukun jong GN Bawri ublate ya uni umat ban pensa nam yala ukpa ba iet imat uklam nakin jok tin la ni pentip shiki buat penyach nong ni kashnong ka phai khmat shawe bat le kumbam yo I ye ka jinyat lat jong pawan Bawri na ka dor bar shnong Kumta kenang menyetip lang baro kani kedai gejaka jong uriu simen lani kebangyong kata ka private property omla pan ujor lani omla pan tuklar halor kani namar ba wat utrai jong kani gejakar uong ba uladep ai sikat dei gejaka sya katana PWD kenang bakan penon kam nagabenta kejing non kam jong kikali lani kibriu kubeyai lati nang ni